Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan Dispertan Kabupaten Badung melajain inseminasi buatan BIB pinaka pengupayaan incapang kewentenan populasi ternak. Napi malih sistem kawin suntik akeh kelaksanayang oleh peternak untuk nincapang ternak, utamanya nih sampi miwah bawi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Iwayan Wijana Mausang, panglahlah wabah ASF mewah penyakit mulut dan kuku, mawasana majang penadunan populasi ternak ring Badung. Nanging rahu mangkin populasi sampi sampun langkungan tikang dasa talian ukut, turbawi kantos langkungan tikang dasa talian ukut, sane akehan sampun polis suntikan vaksin PMK. Sinarengan sayan beceknya nih panglimbak sektor pariwisata, pabuat daging taler sayan ageng. Ring sajroning nagingin pabuat inucap populasi ternak utamanya nih sampi miwah bawi patut katincapang. Nanging pikobet sani ketampenin mangkin mewatasnya nih sampi kaung. Punika mawinan muatang kewentenan petugas inseminasi buatan utawi sane kebawas petugas kawin suntik sane berkualitas untuk ngicenin ayahan majang krama. Indik keutamaan teknik kawin suntik inggih punika hemat perbeu mertenin sampi kaung, side ngatur jarak kelahiran, nambahin kawin sedarah, inbreeding, nambahin panglalah pinyung kantur side moliang bibit ternak sane unggul. Parwate Bali Pos nguningai.